Imamo danas, evo još pola sata, ne? I onda imamo ponedjeljak, dan do završenja. Tako pusti, što ćemo lagano kad ovo sada krene, ne? Mi imamo akciju za promociju ovog lokaliteta, imamo akciju Dane Art Turesa. To ste nešto čuli, ovo, ono, simo tamo. Danas je već počelo dječjom radionicom, sutra se nastavlja na večer, a danas je glavna stvar antički nogomet. Tu su gospoda iz Trilja, koji su otkrili pred 2 godine na jednom nadružnom spomeniku jednog rimskog mladića koji drži loptu. I to su zaštitili i FIFA je međunarodna institucija nogometna je priznala to kao prvo igranje nogometa na našoj zemaljskoj kugli. Malo su Englezi poludili, ali nema veze. Uglavnom, oni su zaštitili su taj antički nogomet i oni to promoviraju dole po Dalmaciji, po cijeloj Hrvatskoj. Došli su ovamo, ne dođu sa 15-ak svojih dečki da to odigraju, nego da nas obuče. Oni imaju kompletno odore za 20 ljudi, za 10-ak nogometaša, za 7-8 vojnika. Ovo je inače car, caricu ćemo mi dat, tu će biti gospodin će biti sudac. Oni će vam ukratno objasniti o čemu se radi. Bio je samo čas ovako polje, ovo vam je igralište. Ono je podijeljeno na ova 3 dijela, ovdje su vam branke. Znači na ovom se dijelu igra, i rukom i nogom. Samo se ne smije nositi lopta. Dobro pita, dobro pita. Ovdje će biti careva kućica. To ćemo mi montirati u 6 sati. Mi kad dolazimo od ovamo, iđe se na centar. Tu će biti jedan krug na igralištu. Napravljen, iđe se na centar. Tu staje car, carica, vojska oko njega. Jedna kolona, Liburna ovamo, Rimljana ovamo. Pozdravi se, igrači svi iza crte iđu ovamo prema golu, ovi iđu na ovu stranu. Dioklecijanu jer je on napravio povredu. Hvataju ga malo po igralištu, on počne ka bježat i oni ga hvataju po igralištu i dovode ga car Dioklecijanu. Još jedan će nam trebat koji će ući sa jednom tablom i će pisati doli car. I on će okrenuti se prema caru Dioklecijanu sa tom tablom i onda će ga opet vojska i hvatati njega i privoditi njega caru Dioklecijanu. Koji će još prekršaj od vas napraviti? A ti ćeš na njemu napraviti prekršaj. I sad ti napravi na njemu prekršaj. Nema, to je pjesa i doli kako ne, sruši ga na pod. Tako, i sad ga počne tuj doli. Počne ga kada ga tuče. Tako, vojska trče, 2 vojnika. 2 vojnika odmah. Ovoga, vata, ovoga. Ne, biži. Onda li se zgubi. Pored cara tvoji. Ko ide pored cara? On i još ko ide pored cara. Mi smo ko... evo da se da zamijeni s njim. Proviziju. Mi imamo jako...
Cijeni gosti, dragi posjetitelji, dobrodošli u Crikvenicu. Eto, neobična mi je čast pozdraviti vas, zaželiti vam ugodnu večer, a sad ću vam objasniti u nekoliko riječi o čemu se radi, odnosno ko su ovi opasni igrači jednog starog nogometa koji se igrao prije ništa manje nego 2000 godina. Naime, evo odakle je to krenulo. U selu Gradunu, pokraj Trilja, nađena je nadgrobna ploča iz rimskog doba na kojoj je prikazan portret dječaka Gaja Liberija koji u ruci drži loptu. Lopta je sastavljena od 28 šesterostrukih dijelova i najvjerojatnije je bila šivana od komadića kože. Ploča je naknadno uzidana u jednu od zgrada u Sinju, a lopta u dječakovoj ruci je neodoljivo podsjeća na današnju nogometnu loptu, te je Međunarodni nogometni savez FIFA, slušajte dobro ovo, priznao ovaj spomenik kao prvi spomenik igranju nogometa u svijetu, a ja od vas očekujem jedan veliki pljesak. Osnivači sportske udruge GAZ, potaknuti tim vrijednim nalazom, te proučivši razne izvore, uspjeli su rekonstruirati igru koja se na prostoru današnje Cetinske krajine igrala prije 2000 godina. U želji da se širokoj publici prezentira ovaj izuzetno značajan spomenik kulturne baštine, koji je spomenik najvažniji sporednoj stvari na svijetu, rekonstruirana je utakmica najstarijeg nogometa između Rimljana i Liburna. Evo, sa desne strane je ekipa, ne razumijem, samo latinski razumijem. Sa desne strane je ekipa Rimljana. Aplauz za ekipu iz Rimljana. Sa lijeve strane, odnosno vama s desne, iza nas je ekipa Liburna. Pljesak za ekipu Liburna. Igra se po pravilima od prije 2000 godina, ali vidjet ćete, ta pravila se nisu u biti puno promijenila. Naime, pravilo glasi da sudac kad dosudi recimo neki faul, mora pitat imperatora, a imperator je ovdje, to ste vi ste sudac. Pardon. Imperator stoji iza mene, imperator kaže, vi ste sudac. Tako je, ovo je gospodin sudac, jedan aplauz za gospodina suca. A ovo je do mene Ave. Ave imperatore, Ave et tua mulieribus. Mulieribus je žena, vanbračna. Ovako, znači imperator kaže da li može ili ne može. To vam je kao kad se igra kod nas nogomet, kada sudac dosudi nešto pa pogleda u premijera, a on kaže može. I tako se tako dosudi taj faul. Neka otpočnu igre! Neka otpočnu igre! Ne još, ne, imperator čeka. Evo ga, oni su krenuli prema lopti i nogomet je započeo. Dosta igraju prljavo, ima i niskih udaraca, još se ne zna koji je na kojoj strani. Sudac je svirao, imperator će odlučiti šta je bilo. Imperator je dignuo prst naopako, što znači da faul ne postoji. Ne postoji. Kasnije večeras možete gledati na oko Sokolovu ove situacije, sumnjive situacije. Opet je faul, imperator se diže, palac dole. Pristranost imperatora je očita. Tu se može ponekad i sa rukom igrati. Dobro, ne vidi se dobro. Sudac je nešto svirao.
Imperator se diže, ulovit će ga išija sa silnog dizanja. Palac gore, što znači da se puca na gol. Puca se na gol bez golmana. I naravno, fula se cijeli gol. Ništa neobično i naši reprezentativci znaju tako ponekad. Evo gola, lopta je ušla, nije. Sad će reći Imperator. Imperatore, je li gol? Gol je postignut. Dakle, a puca se na gol. To su malo drugčije pravila. Dakle, pucaju na gol Liburni, je li tako? Liburni. I Liburni su također promašili cijeli gol. Da, ne smiju biti pregrubi, jel da? Sudac tolerira dosta grubu igru, ali to se tako igralo pred 2000 godina. Evo ga, sad neko uleti u igralište, neko maši, o čemu se radi, ne znam. Dole car, ej, ljudi, dole car, moguće. Šta će biti sa ovim? Je to Libur ili je to Rimljan? Libur, da, oni su svoji bunili. Evo, oni su to odmah riješili. Evo već u publika dosta negozuje, čuju se povici da uletim. Evo, policija zadržava sve publiku mirno, da zadrži mir spokojsko, jer ovo je ipak utakmica. Rimljani su pobjedili sa rezultatom, sad će se dodijeliti prelazni rokovi, Stela. Evo da vidimo ko će dobiti Stelu. To je nagrada, znači, koja se daje ekipi koja je pobjedila. Imperator će se vjerojatno dignuti, ne znam kako to ide. Sudac je prišao, kapetani su prišli. Nezadovoljni su odlukom Imperatora. A nagrada ide ekipi Rimljana. Evo, Rimljani su pobjedili, dan aplauz za ekipu Rimljana. Bravo, ekipa Rimljana je pobjedila i dobila je nagradu, kako smo rekli, Stela se to zove, ta nagrada Stela. O čemu se radi, evo, mi ćemo čuti malo da nam se objasni. Evo vidite, to je ta slika Gaja Liberija, to je dječak sa nogometnom loptom. Dakle, to je bio jedan nadgrobni spomenik koji je pronađen prije star 2000 godina, pronađen u Trilju, tako, u selu Gardunu, kraj Trilja. Eto, a mi zahvaljujemo prijateljima iz Garduna, odnosno iz Trilja, zahvaljujemo na pomoći i na sudjelovanju u ovakvoj zanimljivoj nogometnoj utakmici, a na vama je da ih obdarite s jednim lijepim pljeskom. Hvala lijepo što ste došli u Crikvenicu. Imperatoru posebna hvala. Ave imperatore et tua mulieribus. Evo, Imperator sa svojom svitom i sa nogometašima odlaze sa ovog nogometnog igrališta. Mi vas sve zajedno pozdravljamo, zahvaljujemo. Eto, do sljedećeg revanša poručuju Liburni.
Ovo